Ibris igihe kimwe yagiye ku bugeni n'umugabo bakuru biwe. Iyo miryango ibiri y'umugabo n'umugore iri hamwe, ababyeyi, abasekuru, abanyakuru, abahonke, abatante, abashiki, abasaza, ababyarakazi. Misa isohotse bamaze gushimira abageni, imiryango ko kuza kuraba Petit Brice akamubwira ati rero ikimujya n'ituro yawe. Abantu benshi, umwe, babiri, batatu, bane, 10 bose bazamubwira muri ubwo buryo, niko kuza kaza kumurambira, mutera n'agashavu. Igihe kiza guhera yakiraza, niho umuntu umwe muri bamwe bari baje kuri iyo mariage, kuri ubwo bugeni, yagize impanuka yarahwera. Ya umuryango usubira guhura ku mvu yo guhamba iyo nyamuryango y'inshuti yari yajyanye ukuboko kw'abagabo. Hanyuma Petit Brice akaba yibereye aho nyine. Hanyuma bamaze guhamba ya nshuti, niko guhaguruka